Hadin ke jingsa kang gi kali asam ha ko bega kunhun seng na ke jela meglaya ho tengar bandrung ski benta shadauki bet sora ke belaja ke arpun ro trek naitung ar hajar ar pusau. Ha kalai po trek naitung ar hajar ar pusau pat kasenjok jong kinong nya kali jong ka meglaya ba asam kila penlong ye ke jingelang ha green hill dhaba hanong po benya keren smuto jingmot bat ban airu ye ke jing penshash ki pat ba halor kene ke jingja. Hakini ke jingelang lawan benishim bentalang di ginong ilam jong palat kadwe teliki seng jong ginong nya kali kamai ka Meghalaya bat Asam. Habakiran higilat patai kubor hadin gini ke jingelang na kaliang ubat tiplang nong bet Presiden ka New Trip Tourist Taxi Association bat Robin Data Presiden ka Greater Guwahati Tourist Taxi Association. Kilapan pau bagi jingelang hagani ke singi kalong pat penshash kipat bat nong let nong wan bakamdan satya kanu ke jimpen mi hukum jong sarkar Meghalaya ban khang ye kali kamai na Asam manrong sya ke jela Meghalaya nreke dei tang ke jingle jong ki kato kadingot kiriu shem kabu Shosho uliatho balayo ru banekran halor ka wei pat kamat kata kalong ke jingnang mi buon jong ki kali shimet ban kamai be an klem da siyo ka khajna Halor kini ke bentai kini kinhon jong nya kali na bro artli ke jelak larai banetre rengkat bat barak mailat kini ki riu shem kabu iba penon kam de ki kali jong ki riu shimet bat ban kamai klem da siyo ka khajna naba kini ke jing shem kabu jong kini ki breu ka kta bha ya ka kamai ka ji jong ki Nalor kini ki arngut kinong alam la yor ke jingkran na kaliang ba Victor Malsau Maduya we na kinongnya kali kamai na Shillong syakakat lingsun Guwahati hakaban na kaliang jong Uleto bahaga jing kendo jugu ya ginongnya akali na artli gejela la yor ubne keren halor kejing ginongnya akali kamai ka Meghalaya halor kejing syak krong pisa ha kakat lingsun ha Guwahati diki ejan kabala bojing ya skadai bakta ru ika kamai jengki Ula pentip ru pada kaliang ginongnya akali kamai jang kejela Asam kila pular bane keren ban pembetlang halor kene kejing kaba ginongnya akali kejela Meghalaya kejumat ha gejaka penyang kali ha kakat lingsun Borok kiba pilih ki khot ba ikatu kadai ke insiden kabomut ba kalalong no kum ke jingja ka ba mangi na kaliang jongi kum ki driver lane ki assistant ngimdon jing tbi te habai dei bakata bangin kubur sya katu kaliang ru ngimdon benta nanta bangin kubur sya government ru ngimdon benta andre ya haban pej ya kane hi kakam ka government kadai ban pej ban bishar punya bat kaban pej ya ke ba utrai muluk udon kam hakani ke jela cungi kata ko bay te bat kabaar kolong ba maki kin pej lang haba le ya kanu kam na kaliang jongi hi ngisngo bodong ba kidai ban pej hakanu kelenti ke ba maki kidai ban ya bakan nom kta pade ya kan yanu sumut kum yangi ki driver balej bawan man kasingi sugoti ma kibalet bawan nang ta wat kibana Asam ru kiwan sini Meghalaya cungi te ngipdiang subhai ki la kata snem la kibun snem di pau snem ngila sedang ngila trei kini kikam aga banyak kali wanra ki turis nang ta lebu ki turis ngingim dan isu ye batki te nakaliang cungi hi ngisngo bonong ba habai de bakini ngiong ba kanom de ban kta madyong yeno kelada kile hakanu ke bentaru kide banle da kalenti ke bobiang bar ka government ru ngis ngo bonong ba kadai ban pej lem ya ke jing kam ke ba kam ha state jungi te ngi ke jing ya lumlang jungi ni kalong ba ngi kanom kta madyong yeno wat yaki Asam ru kanom don isu ye nang ta wat ngi ki khasi ki balek sya Asam ru kanom don isu ye wat ya ba mangi don hang ni ru ya ka kamai ke ji jungi kanom kta ye ka bomut ba lada ya ke market jong ni ha ke kamai kali jongi ru kanom kta ke bomut ba ya ke market jongno ru ya ke lek kawan ke jongno kanom kta tang kita hi representing the taxi operators of Meghalaya and from Assam side, and we have decided and we want to make it clear to the people and the tourists visiting this state that there is no such any imposition by the government restricting vehicles coming from Assam or tourists coming from Assam. This has been created by some unwanted element, but it is not a government decision. So we have cleared ourselves, we have cleared all doubts, and because some elements are taking advantage of this thing, because they give some flare-up statements in their social media, which actually escalates the tension.
for our taxi operators as well as tourists. So we want to diffuse the tension. And that is why we have sat together and we have jointly decided to give an appeal to all tourists. They are free to visit. There is no such any government ban or any restriction by anybody. Okay, and other decisions are also there. We have sought some, because our taxi operators, we are facing some problems, competition from private vehicles operating on as taxis. So we have also taken a joint decision that will restrict the plying of illegal taxis, which are private vehicles. These are the main decisions. Ini habang isang lang kini meeting nangi kalyang jong kalya warga Assam. Kaya kadai hi tengah tagawe hi kebangila haya rai lang namar ba kajing sutu bakla jong ki nonglet nongwan ki bawan naga barjela kamtam ki bana coba ka state jongi kan bak na kiwi ru ka state ki ba don gitu kajing yakhang nagalyang jong ki seng balang ndai katu baro bangi kamton jing dei ru em ha kalyang kajing bat kali te nakalyang jongi ru long hi na pansai hiru ba nakalyang jongi kum ka action ngimdon re kanu kajing ya persya ya kanu ka turus taksi bawan sya kajala jongi baki her nakalyang jongi bang song mendaringin ya simkhia tang ha bade ba kani kalyang jongi ni kali private ki balabun palat ki bawan kamai seni jala jongi daki namba plate le katu kalau long keniat kala kini ya piang ja jongi kinong kamai ki ba kamai hok lagi terus taksi te sakawiru long ni nakalyang jong action long kibun kit kiseng ki bami sakmat ki ba yakun nakalyang jong sarkar ngim bedek kita kasyong haki banyakran ba sarkar ngi nakalyang jong ngi kwa ba ka Assam ba ngi kami khalia ngindon hapadeng kajing yasuk ngim kwa kanu kajing kanat nar baro arlyang ki state kumbangi julong baro si kata ngin ya be kontra ngidon kajing tailang na baro kini na Assam Meghalaya ikwa bakan ya kemajuan katu ki banai kran sa sarkar ai kin ya kran ba sarkar kin ya sutu ba sarkar ngi para driver rang ni ngin ya be ke kam jungi ban ya kamai kaji be ban ya bhaya met lang na baro arliang state jungi to apa ini kata katu ngila don kajing komplain jungi last ya mo last ya ngila ada komplain ya katu la don ru naga tim jungi kilaya katu operation jungi hapo tengar hi lihat nagalyang jong tim jongi hi kilaya banyak kendang gitu kali privately mo to kapor te nagalyang jongi ru lada klem ka trelang nagalyang jongi para driver kabu jeng ma identify na ki department ban kino kita ki private ki bakamai ne kino ki private ki bawan nakakam na yang nasam unta te ngiru nagalyang jongi ka action na bro arliang kajela mentangila persang manginyat inya tray rangkan nya verify iwe pa iwe na paling nyungi kita ibat ba kino ki kili private ki ba kamay bian syakwati la ni sa silong ya katangi nga sa sim action halo kani kita